Ibyaro birenje muri bitano niyo wakutekateka kwija kuganyirwa aho mu ntekatekeji omurimo ogo gutongozibwe omwezi wa Minisitiri w'Ebyanga Victoria Rusoke amaka gakwingana kapitani buliko bwerabe umwaka abantu 10 abo bantu miliyoni 5 zone ndiskusama hizo kagana nabe twine kwekamba government or project tulekera kugama project za government amaizi ga government maizi gawe maizi gange elsifa manyiri tinyendera kimunyo kujya kulonshinga project abantu bakamara kutubazise mbazo abantu bakatera mu ngaro bali bakegarukya Kampala bakabyamo akahwamezi ya3 batakozere kandi hano kusabira ba contractor mwatubazise bugam nyenje muturire kimu mu wiki 2-3 abantu babene kisale ikozereki exemerire niko mtatubise so kwatiro mkihuru na yiba pipe na yiba materials ninyowe deputy head of security mulingo muri bange tinkwijja kubalyanke empisingu nimpuhi sente ezirakora mizaga zirujira mu kitongore cya local economic growth support zihiriyo ab Islamic Bank kandi kampuni ya GAT niyo ehirwe omurmogu age ne gukora omezi munana gonga kile cyatwolire furora yatereza amaizi hanaga bugenda kwereza amaka 15 no bugenda haiguru tubere turungi bono mutsiyema muno kandi nsaba project nkazino yongera kujya mu district yenye gasha kwa Daniel Vingana.